Silav, roj baş, êvar baş, hemî hevala re hêvîdarim herkes baş e. Îro li saziyekê Kurda ez rastî hunermendekî hatim, hunermend Berbank Hilat. Min pêştiriya zê kir, min got stranê tê gelekî xweş in, ez gelek jî hez dikim, hin stranê wî hene gelekî navûdeng in. Îro mîvanê me ye, ez dixwazim hinek halî wî bipirsim, dixwazim jê rasterast dengî wî bibîsim û her tiştê ku jê dibîsim dixwazim bi we re parve bikim. Niha tê em ê pêra sohbeteke bidin destpêkirin, di navirê de jî wê çend stranê wî hebin. Bi vî ew em ê bernameyekê hunerî îşev ji we re pêşkêş bikin. Ez ê gundê me bixwînim. Were pêratî. Sağ ol be. Zîro dixwazim dengê te guderî bikim. Serçava. Ka tu çewanî? Sağ ol, spas dikim. Çavayî tu baş e? Erê, mala te ava. Sağ ol, spas Tu dikim. kudirî, tu Tirkî, tu li Almanyê ne? Ez Almanya me, Almanya dijîm. Kar û xebatê te çawa dimeşe? Baş dimeşe, em hewl didin ku em xwe nedibîrkirin, em tiştekî teze çêkin. Çawa hûn jî bi rojane xizmet dike, dixwaze bi Kurdî nûçe bigîn ji gelê me her çar hêlê dinyayê. Em jî her wisa dixwaze aliyê beşa hunerê de tiştê nû teze ava bike û pêşkêş bike. An jî klîbekî nû bikişîne, an jî stanekê bigire, an jî strankê çêke, melodiyakê çêke. Sekin têkçûyî ne. Gerek mirov nesekine. Nana baş e, xebatê te baş e, em te dişopînin. Disofîne. Erê, stranê tê pir bi navûdeng hene. Sağ ol, spas. Di medya sosyal de jî tu heyî, ama YouTube'a te zêde ne aktif e qasî ku zanim ne? Ez hinekî jê fêm dikim, teknîkî lê weke bürokrasî ez tê nagîjimê, fêm nakim. Ama eger hevalê me bibin abone, rûpela te, kanala te ya YouTubeê dikarin pêş bixin. Ji vir û pêve jî ji xwe te biryar girtiye tu kanala xwe hinek aktif bikî. Stranê te heyî tu tê de parve bikî ku ji bo însan bikaribin jê fayde bibînin. Rast e, erê. Ka navê kanala te çi ye? Navê kanala min Berbank Hilat ofîsyel. Berku me jî aliyê teknîkî de em tê nekiştî berî niha du sê cara YouTube'a me hat girtin. Em îdare wat tiştan dîqet dikin ku nê girtin wek telîf û tiştê wisa. Em hewl didin îde tiştê paqij parve bikin, tiştê nû hêvîdarim pêşkeve yani ji wî dixwazim. Em para nagê teknîkî pir xurt bûye em tê nagêjînî. Berbank Hilat Ofîsyel. dexekî ez parve bikim. Sağ ol. Ev rûpela tu behs dikî ev e ne? Ev rast e, ew e erê. Yani hevalê me vê derê dikare bibin abone, kanal wextê pêşkeve. Êdî tu hemî berhemê xwe tê de diweşînî. Ji ber ku ez berhemê te di kanalê cuda da dibînim. Gelek heval însanên nasê te ne, êdî xerîbin em nizanin, ama ji berhemê te fayde dibîne, ama tu ji berhemê xwe fayde nabînî. Tiştê ku wisa heye? Rast e, yani tedî gava ku niha stranê me aliyê tev çand jî diweşînin. û kanala me jî heye, destûra wan jî ya min jî heye. Lê dema ya min pêşkeve ji bo min jî baş e. Ez hemû stranê xwe rawek navnîşanekê giştî karim bidim xuya kirin. Ji bo min tiştekî baş e pêşa rojê de. Dema ku ez wan fermî qeyd bikim, ez bigim armançkê kî parve bikî jî ew gudarkirin ji min re tê. Ew çuqa parvekî ji min re tê. Ji ber ku YouTube ew wî dengî wê stranê naz dike. Tamam. Yani kanala ku tu behs kî li vê derê ser ekranê ye. Wê demê zanî em çi bikin Berbank. Tu ji min re stranek bêje em dengê te bixin qeydê li vê derê. Ez îşev parve bikim. Ka tu ji me re çi dibêjî? Daxwaza te çi ye? Stranekî Ez ji dengbêjî hez dikim. te aliyê hestê xwe de te rih bi bandorkirî dengbêjî da. Em ji te re dalalê Qirzdağê bixwîne? Dibi? Pir hez dikim. Tamam. Strana te jî ji xwe bi milyonan hatiye temaşekirin, hatiye bihîstin. Ama ez dibêjim qey herkes nizane ku te ew melodî çê kiriye. Zanê heval Bedran. Te Ez hinekî pir zêde mitewazî tev digerim. Ez yani naxwazim bêjim eva min çê kiriye ayê min, aviyayê min hinekî wisa ez xwe re mezin dibînim. Yani heta ez nika xwe re bêjim ez hunermend jî me. Ji ber ku nasnamekî mirî heye, gelekî bindest heye, civakekê ku negeh asteya xwe, îja mirov nekare wes bidû, nav bidû. Nizam ne axlaqî. ew li cem me hemiye heye. Aliyekî me wisa mütewazî heye, ama
eğer hilberîn hebe eğer mirov biafirîne tiştekî aydê te ye divê tu xwedî lê derkevî tu xwedî lê dernekevî kesê din xwedî lê derdikevin rast aniha ew berhema te li ser kanalê din hatine parvekirin millet jî fayde dibîne ama eğer te çêkiribê te ji xwe re dibêjî ev deng marîfet xwezayê daye te xwedî lê derkeve pir xweş e dengê te kêfa însana jê re tê sağ ol spas ama divê tu hinek aktif bî ku mirov te bide naskirin ku civak zêdetir te nas bike zehîr alî ve pir zehîr spasiyete dikim ka kerem ke ji me re stranekî qerej daxê bêje Mecmeri. Ay delalay 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 delal ور دلال من ديار الديار سلمين تابكتي قرج داغا شوتي قلي باب امام دلال رنگينه دیرێژێک خۆ بەردای وەلاتێ بۆز هەوای وەلاتێ جوولێ بەریا باێ بۆزینە قاسیدا خەلکێ ڕێوی وەلچینە قاسیدا من و خەلکێ دەلا چلێ مبارەکە هاوینا پریسکێ بەرفێ پەشکێ بارانێ هەرکینا باێ غەربینە خودێ ئەو مرادێ نەژە دل ببراژا خا گۆران ڕا بمینۆی وەرە دەلا لاو کۆچیا سارەژ بەرفێرا زۆزان خۆشە ji kêfêra qirişda xweşe ji koçeriyêra Xwedê o miradê ne ji dil bibiraja xa goran ra bimînoy Delalay 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 delal Ay delalay 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 delal ور دلال خدایو بریا جری ناو ریادا اشرا راسش نگه خام جوان یاد لیل را مل دیارا دیار خانا خریب تا وکل کشای بریا بوز هوای خو برد بریا جولیبه ور دلال مل دیارا دیار مرگمیره فزه لاوکه من ناخو پلن ملونده کوکا تعالی لشیره ازب قربانا تلیه دلاله دلی خوب قرمی سردار بلوری delalay 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 sırgunu Malatya ava ateşi hava kilamek bi tesîrê sağ ol spas Çîroka vê kilamet kirî bêjî yani çi dibêje çi ye ya li Qirijdağê pir destan hatine qewmandin wek dewleşê evdî wê herêmî çawa bi xwezayî û ekolojî jî tu geva dîrokê ve dike çandinî wir dest pê kirî çandinî li Qirijdağê dest pê kirî aliyê yani xwe şaristanî lê destanê me jî pirûra qewmî mesela di vir da pir jê hez kiriye vîndarê xwe û negiştî stran dirêj hejde bend cemheyî tenê di albûmê de min çar bend xwendî çar benê destpêkê min xera nekir yek min yek ortê ya jî binî ranekir min yek du sê çar dest pê kir çarde hev jî mane Tevan gotina çiwa peyda kir te çi wanî kilam derxist sal 2000 û texmîna min du bû ne şaşbim li Kölnê me bi Kurdî me weke sîçel ciwan me koro dixwin em müzîkê tê bigêjê teknîka deng û elmî çaxê mamosta em ji nîşanî me dida em Cewad Merwanî pir silav dikin kedayî bû min pir û pir erê îja wê çaxê ez li ketim odakê dolevek jî pirtûk bûn min jî rabû pirtûkek girt pir mezin bû qederê nêzîka 2000 rûpel hebû min jî sevra qelban destpêkê min dît hemû dengwêjiyê delalê Qirijdağê derbas bû delalê Qirijdağê derbas bû bala min kişan ez jî ji Qirijdağê me herêma Qirijdağê Rohayê me wêran şarê me min jî wisa kir hejde bend têdayê ez dixwînim yani tamam dengwêjî de kêfa min navê wê re hat delalê Qirijdağê pirtûkekê ez çûm matbaa li Tisûkê min xopî kir hejde rûpel min xopî kir û min danî pirtûk xist cêwê ew bir û birmal ez ser xebitîm gotin hinek ciya wisa
نویساندون نه هات فهم کردن وسا استيجي هشتمي كوسا دبيجن وكا اي دلال تاني يك جاربو لي منوك نقرا جرا تشيكل ومالوديجي وسام قد برخوه ولي سواركر تشيبو وسراني كل هواتيه وميلوديجي أري. پیدا کرناوی و يا بروبلم چی از ویس روزه پیوه چه سراني دبيجم خلق دبيج دلال قرش داغي از دنگ بيجي چه دبيجم دبي دلال قرش داغي نعم هم دخن از كلمة سنان دخلين دبي دلال از سرانا كو جرا ديجي سرانا سورب وران شا ما ألبوم أخونا داويدا شخندي دبيجي دلال قرش داغي تبله هم دك أري إيجا دلال قرش داغي جدائي تزاني إنها قدما قل حسكرين لتشو خدي دركبه أو تي حسكرين بلندبه دبي مالي قال هل بجي وساي برتوك جي وساي ستران جي وساي تا وکی دن کجا هی جمته مرو بوسا جامن از دلال قرش داغي نساكنيم وتم çünkü زنی چما تماشاوانن من ای هری وار لم تماشید کن دبک ویدیج من عاجز ببن ببیجه یا اف جامر سبی حتی ایواری جمره نوشه پیش کشتی که شیرو و آنالیز حلب باکور کردستانه پیواجوی آشتی یا بس جمره هنرمند بینه همشخورا هنکی کلاما گوداری کن هنکی لهنری گوداری کن جبوی اس آنا ام پر نکمن صحبتی از جمره کلاما بیش از نکم صحبتی از تا بخو اجتا گدار دکم جیان همو سیاست تو یوتیوب هم گودارد کی اره والاز گدار ki masiv çine meru çavat kare baştır xabigine herkesi yani şiru ve mte fam kirin کردیاتا گلک فسیحه کردیا که هر اکادمیک و بلنده maşallah راستی جیانه مرا راستی بیجه راستی جیانه سپیروز دکم تو یک روزموان یکی یکمینه تورا جواکی دا به کردیا گوسا سرکفتی و اکادمیک دینی زمان برکی جوانه ما هنک اکو زمانی اورپی داخل یا اشترکی داخل لی گلک هسه ما هنک و بترکی و زمانی اورپی نزانه بخيرات دیگه نوا روشا دنیای جهانی چت قومه کردیا گوسا دلال فسیح مسا ولا تی گدار کم نزانه مرن چا گدار دک انجی هلبسا گدار دک وسا متوازی خبر دادانی از بیا راستی دیویژن نکو از برت دیویژن نه مالات یاوا دما روزموانی تلویزیون جو ساو اری استرنها تزگرتمه اجی وسا توالا برنادم از توری خو تشتی نوجی بیجم از دما کو استران دیویژن حتی از دنگ بیجی نمی اثر ناو هم سانی خداجی هم برهمی خداجی ناس ترانا کی کو دلی مليانه عدول دما کو دولش عبدی بریندار دبه سرگره عشان روبر هوایی سردا استران کی دلورین من وساج دستانی سرور گرتم افچیک ده هم تگو داری ام دو بنده ام بنده کی بخونن دو بنده والله هم دو بخونه ما ضرره چیز میرم نری دلیا نلیا 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 ددلي مليان ددلي مليان ددلي مليان ددلي مليان ددلي مليان ها انا لو دلال ازل سرقري حسان سر شوبه خدا بسر دلال دم لوران گوه گورا بای کورینی دوبرین روزا مزر خلقی کتی براوان انزام چما دلال مرانا کچن گوتون و شیرتان دلال دخوا کرده چوی بیزار و زمان مانه دعاگی ده مالا باوه منو دراب نوایه ده مرخان تو میوانه مالا باوه منو دراب نوایه ده برا بعد بریه کنه زور تمر پاشا بکمه تجمر درد کلو برینا کونه رایل نابه از آخا سار بسر خدا بکن بیجم دلال نوایه از گلو بسکه خودو برداجه بکن بیجم دلال نوایه از دو تلوتی اسمانا بکن بخیر و هوار بقورم بیجم دلال نوایه دلیان الیان 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 ددلی ملیان ددلی ملیان ددلی ملیان ددلی ملیان ددلی ملیان لو دلال دلیان الیان 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 ددلی ملیان
دل مليان دل مليان دل مليان دل مليان لو دلال دبني كون زور تمر باشا تجي ميرون بيان قهوه كياي دي فنجانا زرين دلونا زور تمر باشا برميوانا قرياي دردا وران شارف رودوز مخلاي لوی عرضا به پیوان چرخا چار دم سالا داد وقتا خدا دوک شد ودک شیای دوره شو عدوله تنه نوین داره دو دلانه دشرا جگو ده آخا بابو کالان ده برخودانه سنا دوره شو عدوله ده چروس مین آمیزین حقور غیلف گریانه وان به هفرا سوز و بخت و پیمان دانه لسر هفرا نگرین تو دلو مرازانه بمين جبران نمين جاخا قران بدنا دولة عبدي بيروح وبيجان ماناي دليان اليان 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 دلي مليان دلي مليان دلي مليان دلي مليان دلي مليان لو دلان Malatya abi. Sağ ol, Süper, 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 sağ ol. süper, süper. Sağ ol, spas. Çiroka ve straniçi, öji stranatya daviyete nevisiye mi sen? Ya via destana دولة عبدي تزاني Evet. قالك فيرزيون اخوانه Hı hı. بالصالاي تا حتى علي وسر حدا شي حتى نمر شافروز دولة عبدي اخواندي اجي وسا دستana دولة عبدي لي كور مش قال جار اخوان وسام دما عدول دولة عبدي بريندار دولة سرقري عطشان يقول لي ورا شعري نها عربت دجين رول بر آوایی دولش بریندار سری دی سر چوگا خو و دلورینه لی بس من زای چه لوراندی من مگو سری صد ازویش موسا لوراندی Taviye Usad و مسام تشکر مقام گوته تاوی بنگهم من روحی خوش هستی خوش ورگرتی کارم بیا ev gelek serkeftiye. Ev jivi gelek vere acıbandı. Tamam. Ez strana kendiye. yani Tu kenget fikri jere albümeki çeki u klip bu işini. نها من چل مهبری من استودیو وک پیلوت آویدی جبرکو علی ابولی ام زحمت دکشینن Çuvatul Avrupa'ya. نه من پیشی من بحثم متوازی بودیم از یعنی رویم نایر کو از Aburi çiye, pere çiye. یعنی از رویم نایر کو از Tu yek strana ki xwe bixwe YouTube iştere tonan perete. işte ام نسر کفتی عالی یعنی ام نکا حمود سیا سر کفتی بگو ام سرانی بیجی اما تکنیک ابشی تکنیکی yani ام هول dedik ام karib tsek hava bu çav Malbata teve ki strandı bece vekidin. malbat Kalabalığı malbat ya. eri malbat na gunde me veren şari 15 xuşkubrane u 20 xuşkubrane. malbata bavim pırmazım bu amej emji hav xuş kuçar brane Maşallah. eri cami sen hab em beji yani henek çun rahmeti ji Bavet stranek se bavet xwe çekire bavet nel hayatı yazanı. Na, Mediyete. diyamej yani cami Ha. amri xdora niski hafti Kudriye. للروح ولا شاري تمين Hahil memlekete. يعني يعني تدي كرد قش تراند بيش كرد جو خزايتين روح خزايا حزكن ايش خزايا حزبك سيسا تراند بيجي وانجي دمي بري قال كيمن بيكامون خرج داغي جيان كرو كوتشر يعني ملتي كسي كوتشر سيسا تراند بيجي بالخدا لا اوش تاثير دك يعني Buji koçer. ابنا كوتشر اسنا كوتشر بو او دما خدا حزر بزيوان قال كيمن Jikijan aşiretine. ام لوران شاريتي دما مرا باشدا 12 قابله هبو 12 قابله تقول ملا ام جي ام منداين مندا Ha. جمرا دوي مندا حتى نيفي مد حتى سرحده هي كوكا مد يي ورا اجا دوي مندكي نال وران شاري جمرا دوي مندا حتى هناك مندا علي قونيا هنا مندكي حتى مندكي لهلا شنغالي هنا سرحده هنا الامدي هنا اجا لكلني باش نوي اجا باغي ما يكن يكن اما سدي سد مندكيش منداتي يعني Hadi. قريب ساقط بيش Hat tuşta gidecek bana hazır ki. Mesuz da hevala me gutem em zede sohbet nekin em şukurat strana beşin ya. اري تخاز حمود ان بيجي يا برا هناك ستراي وقت تجي Yam tuşta gordilete Türkişen bu fazla.
Stranê ku tu jî hez dikî te bi dilê xwe gotiye te wisa jî hez kiriye. اوكي strana gundê me heye Hı. gundê me jî di albûma me da cî girtû ya vê dawiye gotin müzik ew jî min nivîsandibû ji ber ku ez ji gundê xwe pir hez dikim û ji xwezayê hez dikim dema azarok bûm qîz û bûkê me ji ser kanîya gund sa ez rojekê fikirîm got ka zaroktî çawa jiyan kir tenê ew hat ber çavê min û ez çû ber berxajî pez jî mişwanî jî kirî lêbet dema ez çû bûm di aliyê kar û xebata malê da jî min dikir ne ku îro ez bêjim ez bûm kurtperwer û ez şiyar bûm ez viya karê jineyê karê min na biçûktir da jî çûn kaniyê mavdanî min xebatan dur malê jî dikir paqijî wisa ez fêr bûm nizanim ew ruhat ew hesta pêşî de min radişî ava bû Hêde hadi. berê kaniya gundê melê jor bû rindê vara timlê dor bû kaniya gundê melhem ber bû zeriyê vara timlê dor bû xwezîm dilê salên bûrî gelek xweş bû bîra wan nare xwezîm dilên salên bûrî gelek xweş bû bîra wan nare lêlê yarê lêlê yarê sala çûyî van wextayê me mal bar kir çû ji warayê bîra te dikim van rojayê lêlê yarê lêlê yarê sala çûyî van wextayê me mal bar kir çû ji warayê bîra te dikim wan rojayê gund kavile xalî maye gilî û gazin tevra bûye jiyana li gerîbiyê hejawariye bîranîn û hewne maye gund kavile xalî maye gilî û gazin tevra bûye jiyana li gerîbiyê hejariye bîranîn û hewne maye lêlê yarê lêlê yarê sala çûyî van wextayê me mal bar kir çû ji warayê bîra te dikim van rojayê Saet xweş. sağ ol Ew jî gelek hestiyar e. erê Erê wallahî. erê Hestê divê stranê de pir kûr in tesîr li mirovan dike. sağ ol spas Wekî din çi heye? stran hemin pirin Lêvî te girtiyan ber. Erê nizam çi dixwaze stran gelek hene tu dengbêjî dixwaze an wekî din çi dixwaze Dengbêjî kîjan heye? Ne tenê te tu yê hevala jî dikarî bêjî. Mesela stranên hevalan ê dengbêjiyê tu erê kîjan mesela kilamên şakro hene li cem te? stranê şakiro ez gudar dikim lê qet min negotiye ez Hinek cuda ye. erê cudayê Belki herema we jî cuda ye. ez ber wê erê rast Tu serhedî biyê nate. erê Tamam. Kîjan bixwazî li gor dilê xwe. em çi tara bixîne em Ez bê naberê de rûpela te dîsa bavêjim serê. tamam tizan erê Hevalên bixwazin bişopînin ji kerema xwe re. Em hinekî hêz û quwetê bidinê bila hevalê me jî
cesaret bigre ku hinek ji me re stranan parve bike ji vê rûpelê. Evet. Eger tu vê derê para nekeş te bêjim ez ê me yê carê te bikim îvan tu stranê xwe tenê ji me re bixwînî. Erê ez hez dikim. Tamam sağ ol. Na dengê te jî tê de quwet heye. Sağ ol. Spas dikim sağ ol. Em bavê bixwîne? Erê bavul te ser bavê xwe çêkîne ama tabii bi hemî bavan ne? Em diyarî hemû bavan dikin. Tabii dema ku em strankê dinivîsînin Hı. em tenê xwe nafikirin ew stran di hestê me re di furfûrê davê jî lêbes em nasnamakê lê dikin. Dema ez stran dibêjim ez ji re nasnamakê çê dikim. Ez naxwazim ew stran bê nasname be. Kesîn gerek ya tê de jiyan bûye ya birayînek hebe ya ku tiştek xewimî be. Ez vê jî bînim bîra hevala niha ev kafeterya ku em tê de rûniştine kafeteryayekî dîrokî ye. Ev kafeterya di avahiya Met TV a berê de ye. Di vê kafeteryê de şexsiyetê Kurd ku nehatiye vira rûneniştiye tê ra derbas nebiye hema bêje tune ye. Yani ji şivan ber perver bigre heta Mahmud Baxsî, heta Mehdi Zana, heta Kemal Burqayî, heta hemî Saîd Yusuf, hunermendên Kurdan, hema Merziya Rezazî, Gulistan perver, hema kî bibêjin hatiye divê kafeteryê de çaya me, qehwa me vexwariye, xwarina me xwariye. Niha em li cû mekanê wanin gelek ji wan ne di nava me de ne, ne li jiyanê ne. Gelek siyasetmedar jî hatin derbasbûn di vê derê de. Yani herkes hat, herkes hat. û niha di vê derê de bawekî manevî em hêz û quwet dikirin. Ruhê wan li vê derê, dengê wan li vê derê olan dide hêjî. İsmet Şerîfanlî, Yaşar Kaya, Abdurrahman Durrê, ya herkes. Rast ez jî bûm şahîd. Mudar kê. Ji ber vê em niha li vî cî û mekanê wan em stran dibêjin. Ê ku di nava me de ne em wan silav dikin, ê ku ne li heyatê ne û em viya van stranan diyarê ruhê wan dikin. Keremke. Wahatê var bû tarî îşev çima tu nehatî. Wahatê var bû tarî îşev dîsa tu nehatî. Ka ew dest û hemêza te stu xwarima me wez bête. Stu xwarima me wez bête. Ka ew dest û hemêza te stu xwarima me wez bête. Stu xwarima me wez bête. Piştî çûna te babo dewsa te tim xuyaye. Du te bi hest û hesnîye we bê te bi hesret û giriye. Piştî çûna te babo dewsa te tim xuyaye. Du te bi hest û hesnîme we bê te bi hesret û girîme. Ji bîra min tu nare bi xem û hejarê. Ji bîra min qet nare pir bi xem û hejarê. Jiyan li min çi sare bê te wez bê sitare. Bê te wez bê sitare. Jiyan li min çi sare bê te wez bê sitare. Bê te wez bê sitare. Piştî çûna te bavo dewsa te tim xuyaye. Du te bi hest û hesnîme we bê te bi hesret û girîme. Piştî çûna te bavo dewsa te tim xuyaye. Du te bi hest û hesnîme we bê te bi hesret û girîme.
Saat baş, denk baş. Sağ ol, spas. Tu servan mesele siyasi qat çıt fikri. Eee, Tu ji Tirkiye çi dikeve serê te? Dibêjin were em li hev werin, em aştiyê çê bikin. Tu qet şopînê meseleyên siyasî. Eleqa te û siyasetê çi ye? Na tedî belkî gelê me dibêjî niha em tenê mizîk mijûl dibin, hunerê mijûl dibin. Xwedê em qasî hunerê em siyasetê jî mijûl dibin. Tabii sedî sed. Ji ber ku dema ku em siran çê dike ew hêrsa me, ew hestê me ji ber zextê li ser me, ew zehmetiyê li ser me ya siyasî nasname, kulturî di hunerê de davêje. Dema ku em xwenas nekin, nizanibin, em ê nehişmendiya afirandina hunerê de jî be. Ji ber ku her hevratiyekî dar e. Ji ber ku gava ku hunerek ne azad be, nasnama hunerê ne azad be, tu neka xweşik azad bisirê jî. Sedî sed divê ku em rewşa civakî, rewşa nasnamî, rewşa cîhanî bişopînin. Çawa zarokek diçe dibistanê hemû beşê dibistanê em bêje aliyê müzik û em bêje spor û nizam çi çawa 10-12 beşa ser dixebit û pêş dikeve dawiya beşek hêl dibijêre dike pîşe. Em jî wisa em jî aliyê axlaqî û siyasî û civakî û kulturî û hunerî dişopînin. Lêbes yani düşmin pir aliyê xapandinê tê ser Kurda. Ew jî bawerim naxwaze fam bike an jî xwe ne di ferqa wê dayî hêza Kurda jî û gelê me jî pir serwext bûye bi hêza xwe bi elmî yani xwe parastin aliyê jiyanî da aliyê hêziyê da hêzê da ez bawer nakim dewleta Tirk samîmî nêzîkî Kurda dibe. Dixwaze Kurda meşgûl bike û li rojda navîn hinek evir ciyê xwe dileqin dixwaze Kurd sûr ji wê ji wê valetiyê negire meşgûl bike balê bişî ser wan û valetiyekê jî re meşgûl bike û valetiyekê jî re bide xuya kirin. Lêbes siyasetmedarê me hêza me hişmendiya vî tiştî dayî ez bawer nakim ev va dewleta ji Kurda re ji bo xêrê tiştekî bixwaze ji ber ku heta zext nekev devê deriyê wan ew tu carî gavekî aştî navêje. Ji ber ku alîkî tu dinere tu carî wisa neqewmî tu dinere serê sibê gotinekî piçek bêhna hevhatinê heyî divê êvar tu dinere yani zextê didî te pir berova jî. Heta îro em bêje pir tişt zextê hev li beramberî hev meşey wekir roja îro wisa bi hev re rojane nemeşey. Zext û bêje lampa kes ne lampa keske herkê tu ji lampê kes vê dixe lê tu hundirê lampê da tu ji Kurda re gotinê nexweş dikî terorîst û nizam çi wisa nabe. Ya tiştekî dijî merak dikim ya. Di salên nodî de sankî hunera Kurd cîhana huneriya Kurd hinek aktif bû di nava xebatan de bû ama niha zêde em karakterên nû şexsiyetên nû ê hunermend nabînin. Cîhana huneriya Kurd çawa dimeşe? Tu navdayî ez pir nabînim yani niha medya sosyal heye şert û merc imkan zêdetir heye merû xwe derxe pêş yan jî merû zêdetir xizmetê bike civakê re ama ez gelo nabînim yan hakikaten zayıf e qelse nizanim. Eval bediran hunera Kurd em bêj nebêjin di şoreşa Kurda re pêş ket. Sedî sed. Hem destanê me, hem çîrokê me, hem romanê me bi şoreşa me re pêş ket. Huner tiştekî kolektîv. Kolektîv dimeşe. Gava ku saziya te bi kolektîv nêzîkî bibe pir tişt dikare pêş keve. Nirxê pir baş derdikeve pêş. Pir û pir dewlemend dibe. Dema teknîk hat avakirin, teknîk pêş ket, sosyal medya pêş ket, huner zeyîv ma. Ji ber ku takekesî pêş ket. Dema takekesî û kom belav bû takekesî pêş ket, çi dibe berjemendî jî pêş dikeve. Takekesî pêş dikeve. Rojnamena îro çi bûyî ja? Her mirovek, her hunermendek, heta her kesekî medenî televîzyonek bûye. Îja çer dibe ket bazarê. Na hunera Kurdî ketî bazarê. û serdest. Stora cevakî da rojotana navîn hunera Kurd serdest e. Ew alîkî xwe nê baş. Alî ne baş? Kî ra dibe strankê 10 cûra dixwîn. Xerab dik. Ji bo ku para qezanjik.
گوری خو خرا دکه ملودی جی گوتنی جی مثلا ام بیش سرانی مگلک دخینن پر خلا دخینی لی بس از پارا ناگی کو از itiraz بک پارا ناگی جی گوا کو تو itiraz بکی شاش فهم دکه دبی ها مخوندی تو جا تو قبول نک شاش فهم دک پر جارا ام خو به دنگ دکم دی بران شاش فهم دک خلت فهم دک اجبر ویجی ایرو کسی دستری جبوی کو وی گلی را تشتکی بهره عالیه اخلاقی و هنری پر کم بونه اکو خرا دکن و کوش بو اکونومی قزش که بوچ تاک کسی برجمندی پر زیده بونه بوی سدی نوت و اکوش بوی کو بپارزه پر زعیم بونه او جی ایده هیویان نمانه عالیه سوسیال مدیا جی ضعیف کتن لی اکو تخوازی بی کاری جبوی برجمندی خو تورا جواکی و خو بک پوپولیست و yani popülizm tüdü popüler tücü خود مين اما كان خاص popülizm her rojane تشتكي بك خراب شي halbuki دم ورت تي خلاص به هنا تجي لورتين اما تشتي ماينده بيك برجمندي جي قزشكي اشترى بمال بمين از زويش من ديرا تفكر بالکش کاش مرا تشک دجی بخونی بلکی جی هون حزنا کنه گوتنا بخونه یا اون تمام ببیجه کلام ببیجه کلام بخونه yani ام دوجه yani گوری زمانی هنری yani از وقت اشترا بینج مرا سترانک بخونه زوری تچه yani زورم ناره لبس سترانکه بیجه گلو ستران بخونه دبه کش ترکی هات بنه yani çünkü Türk pusat bejin دبي اوكو سترانک oku بترك حتى نافي سترانكي ترك yani شكي عجيب tu viej ratikine Türk'ün nabi نعم Türk'ü jibotuna Türk de ترك يا yani سترانک يعني Türk'a تركي بخويني ديريك اشترى دي تركي بخويني بي تركو نافي يعني سترانكي بخويني لما دي سترانكي بخويني بكردي كار حر سترانكي بخويني yani Türk'ü temana Türkvari تركواري سترانن Türkvari اري eri اري ji oku jî neraste ji boî hûn dibêjin em nebêjin stran bixwîne em bêjin stranek bibêje كان برتوكا كي kilamek bibêje كلامك بيجي kaş mere kilamek bibêje ji qas xweş e rast e اري استرا شو بخوينم استرا كليبي سينان بخوينم عن wa ay süper hez dikim ولا كازير قريب مزناين مخستك باي خلاص نكري باي kîjan ewa بوليسان جخندي ewa gulistan dixwîne ew سرپیاتیا کلیوی سینان زانه سینان کلی ya ez serpiyatê wî nizanim ama ez tiştek zanim Mahmud Baxsî rehmetî pir hez dikir ji vê stran اری اشترا قرطاسی بیجم hatta gotibû li ser cenazeyê min gerek ev stran were gotin wesiyeta wî ew bû اری اری ku Sinanê Krîb kilama Sinanê Krîb li ser cenazî were xwendin ez bar dikim wisa jî bû dedît Mahmud Baxsî tim dihat vê derê çû اری زانم dostaniya me çê bû زانم karakterekî balkêş bû rojnamevanekî xwedî tecrübe bû روحي كردي بو ya em jî weke rojnamevanên Kurd em jî gilû gazicê me hene mesela em dixwazin di nava me de ustad hebin rojnamevanên rûspî hebin ku wisa karibin şîretan li me bikin şertên rojnamegeriyê dayinin pêşiya me rojnamegeriya Kurdî prensîbên rojnamegeriya Kurdî çawa bin konferansê me hebin civînê me hebin têda van rêgezana prensîbana dayinin pêşiya me پیش نازی خو بیجن jena tune ne yani kêmin rojnamevanê me rûspî kêmin راست kêmin yani hema bigire tune ye راست îja rojnamegerî normal pîşeyekî pir bi qîmet e xwedî îtîbar e ama sebebî nizanim piştî demekî hevalê me rojnameger dev ji pîşeya rojnamegerî berdidin ji xwe re dibêjin nivîskar lêkolîner halbikî me rûz kare weke rojnamevan bimîne heta dawî emrê xwe jî اری rojnamevanî pîşeyekî یا baş e گوتنا تکر از مرد نره پر روزنامه‌وان چند ساله وقت روزنامه‌وان خبر دکه پیش راج دربازی وقت نویسکار دبیر Erê مجبور وصل ne mecbur me rû dikare rojnamevan bimîne
خلکی آگاه دار بکه نه روزانه مجبوری ببینی نویسکار نویسکاری تشتێکی دەنە تو چی ڕۆمان دنویسینە نویساندنا ڕۆمانێ نویساندنا بەرهەمێکی لێکۆلینی جودایە ڕۆژنامەوانێکی دikare lêkolînên xwe bike pirtûk ama ew her rojnameger dimîne ama tu wextê rojnamegeriyê dev ji rojnamegeriyê berdî û biçî roman binivîsînî şîr binivîsînî wê demê tu meslek pîşe پیشرفت دو هر tabii ka keremke دوره لو سینانو لو 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 کریباتم لو 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 کریباتم لو لو سینان دوره چی بنیا وران بشه و تلو لو لو برا ویلو لو لو برا ویلو لو بله بسم سینان کریب لکین سوار بویه کهله تین لو 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 سرا ویلو لو لو سرا ویلو لو از راون تاسا خلاواز آخین بدم دست سینان کریب از بیجم کریب و قربانتیه و خوش دست لو 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 ساکین لو 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 ساکین لو لو سینا قربان بیجم از پیر دبم لو 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 دل پیر ناب لو 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 دل پیر ناب لو لو ولكو قدرت بنيا شوتي لو 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 كبنا نابلو لو لو كبنا نابلو لو حيران تبكم خدي بشويتي مالا كريمانيه ولا شو شاد ليش كلتي لو 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 جبار نابلو لو لو جبار نابلو لو هو دويران من مالا فلكي اخذ بيجن زواجا كريمالو لو لو لهب نابلو لو لو لهب نابلو لو دینا قربان دورا چمه چامه لو 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 پونگو شرط لو 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 پونگو شرط لو لو بله قرشو خالد برهات لو 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 بوله مشت لو 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 بوله مشت لو لو اره ساكنه ای به مامو بی معسیا کی سپیش معسیا گولا حیمو ولا بباب حديديات رابط لو 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 اشخر قلت لو 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 اشخر قلت لو gelek spas süper bu süper مالا malatya var امشت سپاس دکن ما حقیقتا ev برنامه از دوی قنات ادامه و ور عجبانده جالی هوالان و اما tabii idi temaşevan eme buna dost em herkes idi hevudun astık bunu malbat hema veje her evar بخاصی 5-6 heval me godarit kin bana temaşevan daimine şberviye ki nazimil wan dubhore evi dar mevan te pir bibin insanın kurdi axir ekuten YouTube'in kurdi godarit kin normal ez xarib nabin jmene ama vakti ku tu kevi cihana Türkiye YouTube çetki ev zahmet ber kuj her jure insan dikare were rupela teqrej bike iştara haber küfür bide sabote bike ama ime ne usa ime jmene kese ku kurdi da axven henek feride kiz zamanı kurdi xabar abi Türkiye rast jgere hazır amade rast ezvedi eri ime de çarçıve ki rez ve hürmete de der bastı ver rupela me kanalame yani krej nebiye باشه مالاتیا و دجیابا سپاس دکم امی سپاس دکن سرکفتنی دخوازم الپراترا tamam و جبوی من پیشگیریات تون ki reklama tekiriye sağ ol sپاس دکم جاردن بدم sağ ol سپاس دکم ev rupela berbank hilat ofisiyel hevalin bu xwazin tevlîbin süperdi be dem baş silav reis